برای گهدارن هیجا میوان برنامه مجی حوال روکان کاتویه ام خیراتنا وادکن سپاسوار حوال روکان 25 مجداره و کروجا تکوشنال دیجی تندیال سرجنات ناسین جوی دمه حیا روجا مای ایرو تندیا کل سرجنات مشاندن هون چواد نرخیه یعنی جبونا تندیال سرجنی جبو 25 جاتمه یعنی پیشی همو جنین کو جبونا آزادی جنی تکوشین کرنه جبونا جن آزاد بکن و تندیا لسر جنی بدن خلاص کرن اموان هوالا گشتی ببیرتینن شخصین همه جنین تکوشرده شهید ساکنه جانسز روزا لوکسمبورگ و هر وکی هم همه شهیدین خو ببیرتینن دیسا شهیدین مین کو شورش روژه و دا شهید کتنه اموانا جی ببیرتینن یعنی جبونا تندیا سر جنی یعنی اموک مشکله جنی به دست بگیرن پسکرکا جنی یعنی پسکرکا جنی نه یا تندیه یتنی پسکرکی که جنی وک آزادیه هیا به راستی دا جبر کو دیرو که دما کو هم دست گیرن به شکناندنین یکمین یه جنس دیسا شکناندنین دینین اولی دا دیمین دیسا شکناندنین کپیتالیزم سیمین دا یعنی جن وکی جنس هدی بویه بندست پشتی کو جن بندست بویه حیا روژا میا ایرو جن zaten نکاره وک آزاد د جواکی دا جیان بکه جبر کو دم کو جن دی دنیای و خورتین دنیای براستی جی طرز مازن کرن و جی لگور زایند پرستی تین مازن کرن و اف زایند پرستی بخواه شکل ده جنی و ظلام چاو کو هم ببیجن جن کوله اچما کوله جبر کو چاو کو جن خوده ده خوده دایی نوی حیا مازن بوی نوی آوایی که خوابه باور آوایی که استخار آوایی که کو مافیوی آخافتن نیم به آوایی که کو بریار خوی جیانی نکار بده به وی آوایی تی مازن کرن دیسا هر وکی دیج bu ظلام جی daha zedetir آوایی که دستلات تاریخ تی مازن کرن aslında demam esası ve dameze dekin evci buna her du cinsaj ve ki hakaret ki ku nkarım bu azat bibijin yani ne hem mezekin erem dibijin jin koletiye ha kabul dike lebel ظلام جی چقدر فرق وی koletiye da evci mijari niqaşiye جبر کو هم دکارن نه بیجن نه کله نه بیرنگی ظلم بخوجی کله دولتیه جبر کو آن هدما مزه دکن مثلا وک مالبات ام دما مزه دکن مالبات شی سیستمک بخواه یعنی چاو کو نه وک مالبات ekta ferdeke her mazın em vek bab dest girin dibin kolederiya sistemi de haman avayda jwi malbat da hem ferdin ve malbat de jibin denetima ve sistemi de jibona ve hayakum وک سرکاتی دبیجه مثلا بحثی هفجیانا آزاد دیگه ام حیا کو هفجیانا آزاد نکارن آوا بکن ام نکارن ببیجن کو ام مالباته که راست کارن آوا بکن یا da تیدا دکارن مثلا جنه که آزاد آوا بکن جبونا ویجی پیوسته ام فراست مالباتچتی فراست اقتدار وانا براستی جی تونه بکن حیان وانا تونه نکن جی ام نکارن براستی جی yani jin azat biji ehnektиш hene mesela rojamaya irodaji mesela tekili serçe esası avadı ben mesela ana tişte ku be haskirin tin gotun brasteji tişte ku mesela jin dedat te kuştuna mesela rojamaya iroda mezekin mesela jinek pişti ku dizewuce çi mafekewe ku gotune çina be derketine çina be o hamis nurren ku zlam de jibona jine de diyarkirin de beje eşte hastiki evi deme em meze bikin haskirin çiye inaha em şoraşa rojava da cehdigirin ciheke ku valati meda qazda girkeri hebe ciheke ku gerçekten yani bu hostek axin nim be kutute da jiyan biki nine kutute da nefesek rahat bidi bistini em dikarin bahse haskirin bikin inaha şoraşa me rojava da emnunu haskirin avadikin birastici li Kurdistan da be qirkirina Kurdan ra yani ev politikayın ku düşman du Kurdistan'da da jiyan kirin ra çiçi bu mesela haskirin du Kurdan da hat kuştun mesela her tiş bu çi ajoyin mirova ya da her tiş bu çi az çağa xatir bikim çağa bu parizm çağa bikim çima jiber ku qadeke di jmirova ra ne hatıştın lebele iro rojame da mesela bu şoreşa rojavara be taybeti şoreşa ku peşengtiya jinira ne emnunu haskirin ferdibim em vanaji be sayr reverapo ferdibim brastici haya ku me reberti fikri reberti me nas nekir vek pejeji me nas nekir ku em çawa jiyane has bikin em çawa watya jiyane peyda bikin
ام چاوا خودی ناسنامه خود در بکوین اینها روزمه ایرو دا یعنی به ناسکیرن جن را مثلا من راستی جن دسای ریبرا پودا ناسکیر کو جن مثلا خودی هزه که جن خودی انرژی که به باندوره جن دکاره بخوره جیوا که جنو دا آوا بکه بره خستن کرنا جنی را به تکوشین کرنا جنی را ام دکارن سرکفتین پرمازن آوا بکه جبر که اف دیرو کامه جنی حیا آنا دا جی دیار کره جبر که پر جنین تکوشر بی آوای در کتنه و سایا وان میراس هندایم هاتنه وی روشی یعنی از دکارن ببیجم تنی روزه که رام نکارن سنوردار بکن او تکوشین پیوسته ام بگیشتی بکن یعنی یا گیرنگ ورده هکه جن دخوازه خواه آزاد بکه براستی جی ام پیوسته آلی رخستن کرنه دا هفدو گرتنه که پر مازن بدن چه کرن او ام چه بکن gerçekten ام وک جن ام بکار بن خواه زانا بکن هیا ام فکر دا خواه زانا نکن هیا ام دیروکا خواه ناس نبکن هیا ام وک جن ناسنامه خواه ناس نبکن ام نکارن ذهنیتا سردست دخوا دا بکوژن ادما که ام نکار بن ذهنیتا که سیستما پرگالا ظلام پرست مدا دایا آواکرن ام بکوژن ام نکارن جنس خواه قارشی جی راست بکن و تکوشینه که هفبار بدن نشاندن جبر که سیستم آنا هر زیده جن دکه دجمن جنی یعنی جبونا ویجی هفگرتنک رخستن کرنک جبونا چه ببیجی یعنی پیوسته وی آلیه دا مثلا زیده تر خواه پرورده کرن پیش بکه و از دکارم وانا بیجم بله اول روکن وقال کرکو بسایه فکر ربرتی همو جنان هم هبونا خواهم اراده خاناس کرن ده همان وقتی دجی کسی که هری زیده جبو جنان خبات کر آنگو بو آلی گره که جن جنو و جوهر خواه گره یک جی ربر آپو بو لسروی اساسی جی پنج رگزن که آزادی جنان آنگو جن خالدونا ویده بحوین حمیز بکه و لسروی خواه بکه آزاد بکه دناف وان پیج رگز نادا جنان چاوح او پیج رگز حمیز کرن و نها جی روش جران چاوح گشتی چاسته من وی روش چاوح دنرخینه این دست بکی ام وکشن به تایبتی ام پر بشانسن که وک گل کورتم خودی ربرتیه که وک ربرا پونه و دیسا ام وکشن پر بشانسن که من ربرا پوناس کریه ام خودی پیشنگه که به وی رنگینه براستی جی دیرو که دا مروین که وک سروکاتی پیشنگتی کرنه کیمن یعنی هنه راسته اما اصلا که سروک دیگه دا براستی جی کیمه و هله که جوا کامه کرد و کردستانی دا افتش قط نینه جبوناوی جی ام وک جن دست بی خواه بشانس دا بینن که سروکاتی هم وک ارتش بوینا جنه جبونا من آوا کریه و لمه پیروز کریه و هر وکی دیجی آزادیا جنه دخوازه که ام بکاربن دست بخینن جبوناوی جی ام پر بشانسن که ام خودی ریبر که بی رنگینه یعنی ریبرتی مثلا ام نکارن تنی وک ظلامک دست بگیرن بلکه گرک جارنا مثلا هنک تفگرین فمینیست بیجن که یعنی اری وانا ریبرا پا فکری ریبرا پا احساس دیگرن لیبر اشته دی بیجن ریبر وانا خورته که لیبر تشتی که ام احساس دیگرن ذهنیتا که ریبرتی دو خدا کشتیه مثلا ریبرتی ایرو ذهنیتا سردست دو خدا کشتیه یعنی جبونامش یه اف ایلکه که پر گیرینگه که مثلا اف دمه دا گیریدان بوینه که پر مازن داوا کرن دیسا سروکاتی تشتا که سروکاتی ده ریبرین دی یا دم بیجن شورشین دی جدا دی که چیه همه تش ده پیشنگی جنه دا دخوازه بده آوا کرن و دو بیجه هیا که جن آزاد نبه جیواک آزاد نبه براستی جی دیسا مثلا گوتن سروکاتی هجین جیان آزادی بلکه سال ما به ویرا هجیان اما اف گوتنین ریبراپو نیانی اما جن جیان آزادی هم دبیجن ریبراپو د پرازنامه خود دایجی دبیجه دبیجه اف پیو آسنده پر بیزیره دبیجه هر تشتی وان سال جیتی دا خود حوینه براستی جن جیانه دما کو مرو د کفه فرقه و د جن جیانه او دما کو جن جیان به وک جیان به پناسه کرن ام د کارن ازادی به دست بخینن جبوناوی شی مثلا ریبرتی رگزن کو مثلا وک ولات پاریزی اراده آزاد رخصتن کرن تکوشین کرن اتیک استتیک پیش خستیه وک ilke براستی جی تشتکه کو یعنی اف نه بنابه یعنی جبر کو همه به هفدورا گیره داینه مثلا بیشن کو جنگ د فکر خود خو آزاد نکه خو پیش نخه خو زانا نکه نکاره تکوشین بکه
مثلا بیشن جبونا کو جنک خودی تکوشینه که پرمازم به بیست خودی اراده که آزاد خودی فکره که آزاد بکو در حالا کو کیجان آرمان جدا بکار به شر بکه وی بزانه به دیسا جبونا کو جنک مثلا تکوشین بکه مثلا ولات پاریزی پرگیرینگه مثلا روزا ما ایرو دا تشتا کو هر زیده مثلا ناویه پجدا قوت ده شرکرین یا دم ده شرکرین چیه مرو ولات خو آخاف خو وگیره دای به چما جبر کو هم اولین کو هی هم زند پرستیا کو هی ناموس گیریه تنیجن اما ام دراستی دا مزه دیکن براستی جی ام وک ناموس اوسا دستن گیرین کو به هسته که خاطر جنیم به یعنی ام دبیجن کو یعنی دم دجمن به بکه و آخاطه دا یعنی اب جبونا مسئله که ناموسیه اما جبونا اف پیش بکه و مرو چقاز آخر خواه و گریدای و اوقاز دکاره شر بکه مثلا جبونا ما نپرگیرینگه جه کته دا مثلا آنا دجمن پروپاگاندا دیکه دبیجه اشته روژه و دا آو نینه کربه نینه جیران نینه نظام چنینه اما مثلا املوه داره ترجیح دیکن که بلا جهک پر وکی خوازاینه خوشک به اما ولات کمه کو آزاد به تمامه بلا جی چوپی به اما بلا ولات مه به بلا آخامه و بلا ام بکار بن سر آزاد بناسنامه خو ام بکار بن کو جیان خو دومدار بکن تکوشیم بکن جبونا ویجی ولات پاریزی پرگیرینگه او هستین ولات پاریزی براستی جی چند مروان داده ده آوا کرن جبر کو مرو دما ولات پاریزی بنرخنه مرو zaten ولات پاریزی جن فرده به aslında her tişti jin ferdi be ama çi dedete dayık dedete dayık şiye ko her zede bu velat ra gire dayı çima jber ko giredan buyuna jin hem xwazay hem axra cudatire jber ko hem de xwazay jine da zayin heye hem ya xwaz آخ دهه هم یا ولات دهه جبونا وی جپر گیره دای هف دیه دیس آدم که ام خوات خوب مشین هر وکی دی جبونا تکوشینه بیسته رخستم بوینا جنه هبه جبر نها ام مزه بکن کودری جنک تنی به ظلم سر تندیه دیگه لکودری مثلا ام مزه بکن هری تندیه مازن آنها de malbata da tezkirin ya da peşin tecavüzün ko her zede de malbata da tezkirin belki vana per servekiri nayn zaten zaninci ber ko feudalizma ko civake na hele nek rasti der bir kevin holi ama mesela em jiber ko iro em liverin ne ko em jineke ko nava çar duvara da jiyan dike yanda henek pis gerekin civakira ruh rutin em vana hisnake jiber ko anha hekem tekoşin dikin ev dikin em jibo van jina tekoşin dikin eğer em duxazın vekijin tundil sermene be epöste rexistin kirna mehebbe قوتك بالرخصتم ببراستجي نكره او قوتي تشتك خرابك نها ام مزبك yani yepece mesela sağlaya çağ xaserlinga digire jiber ko rexistin buyine ki xoy pir xurt he u diroke ki xoy pir xurt he anha dünya alemle hemberi meşer dike beli hezekeme pir mazın he evnay ve vatya vay pir tangu topeme he tayareme hene na bir renginne ama fikrekeme u xor rexistin kirin ama he jibona ve cice ki ko rexistin kirin he dijmiji nikare despaveje u nikare lwedere da xrabuynek çe be jibona ve mesela rexistin kirin rastici be av u nan daha girinktere jibona jineki disa mesela vek jin emnava tekoşina da jiyan dikin lebeli mesela etik u estetik veji pir giringe mesela serokati dama hakkati da minaka de beje gulek eğer etiki ve yani hoşik buyine ve yani de beje estetika gule yani hoşik buyina ve de beje evi veji parastını ve dikeni ve çadı veji kaz ve nukem mesela serokati jibona gule evde de minakte de mesela de beje yani gul çıkas xoşike de beje mesela derdore ve striye ve hene jibona kutubu geji ve xoşik buyine evstrina helen parasına ve dike ve ki etiku estetika ve dinarxine yani am dikarım bejin dema kutu şerbeki yani çıkası ku yani ev gire day xoşik buyine mina kaz bejim ku mero çıkaz de aliye fikir da aliye ahlak da xoşik bebe ev qaz estetiki ve jipera çede be yani ev gire day hev diyor uçava ayrıntıyın yani mina kaz bejim zidraftiyın yani hena naham mina kaz bejim vekiye peje jiyana meda biçi rengiye mesela bejim ku ja haftine gibi gire jirabon runuşkandine gibi gire jim biçime gibi gire yani ev hami yansımayı xodar ve da be ama çağı be mina kan bejim dünya digişli cihane da pırte baskirin mesela dibejin yani jinin yapıcı jinin kurt pır koşikin aslında tişte ko her zede jinin kurt koşik dike ana tekoşin vanın yani
ya da em bêjin xwe zana kirine. Çima ji ber ku dema ku fikir xweşik be, dema fikirandinê te aliyê azadiyê da be, bi rastî jî mirov xweşîktir dibe. Dema ku mirov mesela em niha dixwazin mînak bizivirin vegera dayîkê. Vegera dayîkê dema em dibêjin çi ye? Dema yekem dayîk civakê rêxistin dike û wê derê de axlaqek dide mirovan, em dixwazin li ser wê tekoşîna xwe mezin bikin. Dema ku tu ser wê mezin dikî û nav me da jî çawa bêjin mesela em nêzîkatiyên qaba yek wekî zilama tev bikin. Mesela em vana red dikin. Em dibêjin em dixwazin wek jin xwezaya xwe nas bikin, xwe bawer bibin, ama li gor xwezaya xwe jî xwe dest bigirin û şer bikin. Niha mînak em bêjin di dinyayê da pir artêşên zilama hene, ama hema artêşan meze bike pir ziraftî têda nîne, pir qabane yani. Mesela eskertî destgirtina wa pir qabaye, şer destgirtina wa pir qabaye. Lê belê mesela nav me da ne bîvî rengê. Mesela em dibêjin heya em jiyana xwe da ser nexin, em nikarin mesela şereke rast di şer da sahayê şerê da jî em pêş bêxînin. Ya da mînak em bêjin dema biçîmek be her wekî dibe, mesela em dibêjin li gor jiyana me kîjan uygun e, ya da em bêjin li gor çanda me kîjan, em dikarin bi çi rengî xwe rêve bibin, ya da jiyana me da dema em bi hevdûra jiyan dikin, komînal bûyîna ku em jiyan dikin. Yani hemî jiyana me da hûrguliyên jiyanê jin neqş dike. Aslında ev yani dibe etik estetik jin. Yani hevdûra girêda ye ji bona wê jî mesela ji bona ku jinek xweşik bibe, yani fikirê me da bi vî rengî jin, yani roja me îro zaten em dibînin, yani jina bi navê moda da gerçekten ji mirovahiyê derdixînin. Yani jinek tenê armanc dibe ku ez ji bona zilamekê çawa xwe dikarim bidim ecibandin. Lê belê mesela rastî jî ev jinê her roj dikuje. Ji ber ku em meze bikin di rastiyê da yê ku hilbijêre jin e hertim. Ama roja me îro da wisa bûye ku sankî zilam pêwîst e jin hilbijêre ji xwe ra. Tiştek bîvî rengî nîne rastiya xwe de. Yani eger em dixwazin roja me îro da rastiya fêm bikin, rastî jî pêwîst e em berova jiya wê bigirin û dest bigirin. Ji bona wê jî qasî nav me da jin di xweşikbûyîna xwe dihese, ji xwe wekî fîzik û her wekî dijî mesela jin bi hebûna xwe jî xweşik e. Ji bona wê jî mesela ev hemetên berova jî kirin ji bona ku jinê bêhêz bêxîne. Jin yani tenê armancê wê bibe zilamek, tenê armancê wê bibe malek, giştî mesela ji felsefe qut bibe, ji zanistê qut bibe, ji zanebûyîna civakî qut bibe. Ev dihêle ku ev jin çi bike, ne tekoşîn bike, tenê fikrek wê hebe wê malê de çawa mezin bibe, çawa zarokê xwe meze bike her wekî dî. Tabi ev jî şereke taybet e. Ji bona wê jî dema li xwe meze dikin, dema ku mirov xwe zana bike, ev bike, ahlaqê xwe paqij bike. Ew ahlaqê te jî bi rastî yansımayê xwe biçîm jî dibe. û dîsa jî mesela wek ye peje nehe tişta me ya herî girîng çi ye, em parastina xwe ya cehwerî bi xwe dikin. Mesela jinek heya ku parastina xwe nekaribe bike, nikare bêje ku ez dikarim azadî dest bêxînim. Ji ber ku mesela rêbera ji bona hêzên yêja star dibêje, hinekî gotinên wî da me bi xwe jî şopan diye me dîtiye, dibêje eger dibêje rojekê jin şoreş çê bike jî pêwîst e çi care jin li qadên çiya vala nehêle. Ev tê çi watê demek ki çi garantiya me aliyê zilam garantiyek nîne yani. Mesela em her carê ji ber ku em wek zayan jî zayendeke bindest e, xeterî li ser me he. Ji bona wê jî hem şoreşa rojeva da cih digirin, lê belê ev şoreş çi qas domdar bike jî pêwîst e parastina cehwerî vê aliyê da em parastina xwe bikin. Virez bangawazî dikim jiyên ku me guhdar dikin. Mesela heya ciwanek jî li qadê rojeva da hebin, heya ku ev zext li ser axa me hebe, li ser jin hebe, li ser civaka me hebe, pêwîst e em xwedî axa xwe derbikevin. Eger em di rojeva da cih digirin û kesek jî nekaribe çeka xwe kar bîne, çek çawa tê karîn çawa parastina xwe bike, ev ji bona me yê bibe eybek. Ji bona wê jî her jinek bangawaziya me ew e ku eger mala xwe da jî dirûne her wekî dijî bizanibe parastina xwe çawa bike. Dîsa bizanibe ku hebûna jin ku derê hatiye, dîroka jin ku derê hatiye vana lêkolîn bike, fikrê rêbera çima ji bona jinê ev qas giringî dide lêkolîn bike û servan esas jî xwe tevlî şoreşê bike. Ez karim vana bibêjim. Belê guhdarên me em vêya we giştin dayê bernamaya xwe ji bo nirxandina we hevûrûke me gelek spas dikin. Spas xweşe. Sengera Rojava, sengera parastina mirovahiyê ye. Sengera parastina jina azad e. Bernameya Sengera Rojava. Bernameya Sengera